дар фурудгоҳи байналмилалии душанбе варзишгар духтари тоҷик Муниса Ойматоваро наздикону пайвандон ва намояндагони ниҳодҳои марбута бо гулу гулдастаҳо гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. من در نمود ورزشی تکواندو المپی بتف مشق و تمرین می نمایم. من در دو مسابقه که در کره برگزار گردید در آنجا اشتراک کردم و خوشبختانه در آنجا سزاوار جای گشتم. در یکم مسابقه من سزاوار جای دوم گشتم و بعد از آن در مسابقه دوم من سزاوار جای اول گشتم. من 4 رقیب خود را مغلوب کردم. من باز در چند مسابقه بین المللی اشتراک کرده بودم و سزاوار جایهای نمایان گشته بودم. маврид ба зикр аст ки варзишгарони тоҷик аз 4 то 10 июли соли равон дар мусобиқаи байналмилалии таеквондо ки он низ дар шаҳри чунчеони ҷумҳурии Корея баргузор шуд, сазовори 3 медал, 1 тилло, 1 нуқра ва 1 биринҷӣ гардида буданд. Муниса Ойматова дар ин мусобиқаи бо нуфузи сатҳи ҷаҳонӣ сазовори медали нуқра шуда буд. ёдовар мешавем ки чанде пеш низ Муниса дар шаҳри Фуҷайраи Амороти Муттаҳидаи Араб дар мусобиқаи байналмилалӣ оид ба таеквондо иштирок карда мақоми дуюмро касб карда буд.